Huyu alisahau aliyemtendea ana matakwa gani, anaishije na ule muujiza. Huyu aliyerudi, jambo la kwanza, hakumsahau nani? Mungu aliyemtendea. Mungu atusaidie sana. Yaani wengi tunasahau hivi uje unatafuta kazi kwa bize paka na maneno unanuia, endapo Mungu utakaponipa kazi, yani Mungu nitafanya hivi, utakapofanya hivi Mungu nitafanya hivi. Baba akishafanya spidi 100, umesahau kila kitu. Ila wakati unaomba Mungu hajafanya, hausahau, unajitahidi hata kuandika yale maombi kwenye karatasi, wengine tunabandika ukutani ili tusisahau, ili nikipita tu mlangoni nikumbuke hitaji langu ni nataka mke. Akishanipa mke, kwani nakumbuka?